Munini wa gavana Meru Linda Kiome bena CECM wa kithomo Daktari Esther Rukunga na atongeire bangi mwanya nibakinyite ntere cia Kalithiria Tigania West na aria yuthi kathumba bawitana mbere na Moritani ya MYS bakiere buwiteana baba kagunika bunene kumania na mubango yo John Thiga na gutariria nkuluki. Muthenya we mthe munini wa gavana kaunti Meru no Linda Kiome bawatanirite na atongeria kathumba kuma kaunti Meru ibaikinyite garo binene bia maurutani ma MYS ntere cia Kalithiria giciko bunge ya Tigania West harakele Linda Kiome ugite gukiria mbeo mbere kaunti Meru numa wa mibango ira gavana kaunti ino le no mutumanta ithingia katika mibango ya kathumba akiwa na yonthe kathi na mbere na kuyurua ibwega proposal ya gavana gukiria kana gucokia kaire the Meru Youth Service ira yari igwitwo ni thirikari ire irakurukire mubango jwa gavana wetu Reverend Isaac Ntwethingia ni ati ana baba bathiria training yao ndene MYS aja camp ana baba bagatonya ndene polytechnic chematora ira chentere kuraja ndene Meru County ikenda bomba kuthithirwo training ya njara ciao na ngugiria chonde twitana ndene ya polytechnics chetu chematora o iria muntu itaririte iria muntu akomba igwita ngugi na njara ciao nikenda bathiria mubango jo mwisho ndene program ije yombe ni ati gavana wetu agwatanirite na partners bawe akomba kubanenkira bantu gakwambiria biashara ciao turuga twithirikari ya gavana Isaac Ntwethingia ngugira yonde abangirite izi ni imwe yacio na cionde ikenderea kuringana na mutaratara. Akiaria kagitani wa CEO wa MYS Edwin Murangiri na taririte mitaratara bari tambudi no ya MYS. Ja MYS board kwina plan ireo eko ethia Meru Youth Service ithiro self reliant kenda tika gweta irambeti ile chumaga kwa national kana ile extra releases. So kwina mubango jorojo ko thondeka enterprise wing Meru Youth Service kenda Meru Youth Service yambiria kuthithia biashara nonto sheria ni tutikirite tugioperate za body corporate ko enterprise wing nguge kethro iri guchira MYS mbecha iyo plan ire reo kurukira board Meru Youth Service na araba kiari kia thoni we ku minister wa mantu makithomo thirikari ni kaunti Meru no Dr. Esther Rukunga amana MCA wa Kianjai no ke Naibae baugite bo mantu megeni na MYS about three members of county assembly together to consider more allocation for this program nonto it is a very special program for our young people recruit babetu ibo karibishwa in the VTC institutions boye you acquire the skills ukae wa kinya certificate ero eta ku apply nio ngwiro kaumba kuruta ki reporter of the Chaweru kumantere cha Kalithiria giciko bunge Tigania West mbeta wa John Thiga.